Шылдалыкайла республикара шүпша білзе духнышын тюлемелі шыны сакон ваягені. Пурынмалы шүртер патшалық инспекциян жен білдеріне дырық пайынхи гуна кашни ялда контейнер вырнаштарны. Чывашкенле ялхуларе вунви жебенетла вырындан обырдабыра шириплетне график педуртар загаяшы. Шынелихе республикара мінле ежынны тада шензем унын усыне туйза илней. Шакна Алена Артемкина дешкерзе духря. Ялда бурнаган зем унчень обырдабыра туртар загайны жын укша дюлезе гурман. Шавна була ширмазене, шулхеррине е урых вырна шупшап тулдарна. Шагы яла илемзерлетне, шучандалыга сиен гүне. Шулдалы кайла шыне ерге выягене. Ундырық чывашкенери кашни ялдан хыдыгайшсыне тиезе гайшы. Онжухне тюлев квитанции зем килмедыдынзан чилай ынланманлық сикседухна. Призем тюрех тюлене, теплезень вара парами пухынза бына. Пайынгигуна республикара бурнаганзень сагырвын вижу проценте шак шымылықшын вғытра укшағывать. Малданах шинзем шыне проекта сивления. Республикаре бурынмалы шурткері патшалық инспекцине шине шыхавзем гильня. Халі ларудыру ұлжынна. Пирень гожыл инспекцине анжақ шитре пиндеран кутсем, ширнезем, спирин батне заявленезем. Пайынгигун премеш полугодинже, премеш шуржул хушинже, пирин шуртер инспекцине килджем твачырла ширузем. Паян июнь день бушлаза пайынгигундаран шырытлара ханчак шитре. Шинзем улан забырать. Ебір октябрь вунда кремеш улданба пайынгигунчень. Кашни уйхра, кашни эрнере телбулзем дурмар халық сембе. Кашни муниципалитетра. Кайза уландар забадымыр. Халық улан забырать. Курать, что туртараш чинахта. Иба уйхен премежеделне чывашкенери ялгулара ширин бен контейнер вырнаштарна. Хышпыр яла савыцембен умаях пулмаштивиштерня. Шакна вали республика хыснынжен сагырвун 7 миллион деньги тада дебір 1 миллион деньги контейнерзем лартмалы лаптыксем ергелеме уйырна. Смахмай везене думачылай жерде ялғалыхын женде укшабуштарна. Шагеже шылдалық фушынже ергелесе шедермелі бұлна. Палыртныне пурныжа гертне. Абырдабыра брахмалы савыт, ытлайынже, шавығытрах пурнмалы шуртшывыхынжех анлардыр, шакна ялдары хизень, пушлы хизень азырғазадымалла. Шүпшаба ялдан туртарза гайны жын ойық серен квитанцы келет. Халі хулара бурнаган кашни жын 7 миллиуды деньги ытла дюлет пулзан, ялда загаларах утмыл бір деньги ытла. Кашни гунах туртарманы бе, регулярный оператор мусорне, шамба Михавай Селич хушный бе, регулярный оператор хай шукланы бе, пангигун 4% чагарна. Кша деньги дюлемелене мусор туртарны жын. Волпор. Енженде шын пропискара пір жерде драть пулзан, хайвара урых ялгулара бурнзан. Эко-центр организации шакна шерепледеген документсене дратмала. Везене онда бұқсадуғашы. Хожы біре шак майба узугурза улдала махытланать. Тыдына партерслеме, нумай хутла квартирзене, шин жирать. Ебір пурынмас бір перерасчет тумаш эко-центр мусор зіне туртарны жын. Терслеме дынзасын. Тубуна чамбеке балзен, шил, вережил, силы жил, замне педерне, вунулда вунбили куб, электричество педерне, икшер киловатт, а шин галати брунда пурынман. Бұл пурынмазан дал заватывать арендына. Рухлагал засын, ундав пурынать, камда бұдан пурынать, и камда бұдан мусор тұқса прохать. Хватерде е шуртра пропискара негамда булмазан, унда чыныбех пурынмазан гына хыдыгайышсене илзегайны жын тюлемелі мар. Пергелде ешлі бурнаганзен чылай укшагылар захума девет. Сахалду бұшлы шемгезене компенсация тюлеме республика бюджетінчен укшаденге бұқсағы варна. Чываш еңгіларын бәлі Алена Артемкина, Вадим Владимиров.